Uwo bita Kylian Mbappe intwari idasanzwe, intwari mu mupira w'amaguru, aho avugisha ukuri koko nyuma yuko yaramaze gusezerwa n'ikipe ya Espagne. Yavuze amagambo akomeye yavugaga ubwo yarahagaze imbere y'itangazamakuru, ubwo yavugaga ngo ikipe yabo y'Ubufaransa yatsinzwe no kubwo nago yatsinzwe no kubura amahirwe, ahubwo yatsinzwe nuko yakinye n'ikipe yayirushije mu bice byose. Yemeye ko Espagne yafashe umukino hakiri kare kandi ibi mu mwanya wo gukina, bityo rero ntago babonye uburyo bwo kugera mu izamu ry'ikipe ya Espagne. Yongeye ko nubwo bari bafite ikizere cyo kugaruka mu mukino, ariko batigeze babona uburyo bwo banyura mu bwugarizi bw'ikipe ya Espagne. Ariko se ibyo uwo bita Kylian Mbappe yaba yavuze byonyine nibyo byaba byatumye batsindwa? Reka dusubire muri Texas turebe uko ibintu byari bimeze, aho amatara y'ikibuga yakaga, ariko umukino we waje guhindura amateka. Uwo bita Kylian Mbappe yinjiye mu kibuga cyase, yinjiye mu irushanwa bavuga ko ari we mukinnyi ukomeye kandi koko nkuko yarafite ibitego arimo anganya n'uwo bita Lionel Messi nk'umukinnyi tuzi ukomeye. Abenshi bari bizeye ko uwo bita Kylian Mbappe ari we uraza gutwara Ubufaransa cyase ari we uri buze kuyobora Ubufaransa mu gikombe cy'isi cya kuri finali, ariko mbere ya Espagne uwo bita Luis de la Fuente ibintu byahinduye amateka cyase byahindutse uburyo butunguranye, ibintu abeshi batari biteze. Mu gihe uwo bita Mikel Oyarzabal yafunguye amazamu kuri penalty, nyuma nanone igice cya kabiri gitangira uwo bita Pedro Porro nawe yaze gushyiramo igitego cya kabiri. Uwo bita Kylian Mbappe we agerageza gushaka igisubizo, ariko amashoti ntiyigeze agira icyo akora cyase nta mashoti yagiye agarurwa, aba blocked n'abakinnyi b'ikipe ya Espagne bari muri defense. Ifirimbi ya nyuma ubwo yavugaga ikipe y'Ubufaransa bwari bwasezerewe, naho ikipe ya Espagne ikatisha itiki yerekeza mu mukino wa nyuma. Ariko nubwo byabimeze gutya, urupapuro rundi rwo rwari rwanditse umwana w'imyaka 10 wunjuje imyaka 19 ejo bundi ukinira ikipe ya Barcelona, we yanditse amateka yakomeje kwereka isi ko ari we ngoma nshya kandi ari we bagomba kubakiraho, ari we wahazaza hejo bundi. Mu gihe rero nubwo bimeze gutya, dutegereje umukino ukomeye cyase nubwo twabonye ibihanganye bibiri byahuraga iri joro, uwo bita Kylian Mbappe n'uwo bita Lionel n'uwo bita Lamine Yamal. Ubu turi buze kureba umukino ukomeye cyane nawo uri buze guhuza andi makipe, ibindi bihugu bikomeye, ubwo turi buze kureba uwo bita Lionel Messi ku isatatu y'uyu munsi. Umugabo ufite ibitego 8 mu irushanwa, umukinnyi ushobora kuba ari we ucyase uri gukina igikombe cya nyuma cy'isi, nanone we ubwe afite intego ikomeye yuko ashaka kwegukana igikombe cya kabiri. Ariko imbere ye hari Ubwongereza bukomeye, ntabwo ikipe ifite inyota yo kwihorera nyuma yuko yari maze gutsindwa cyase gusezererwa cyase kubura umukino cyase kubura igikombe cya Euro muri 2024, nibyo ishaka kwihoreraho hano. Ese uwo bita Lionel Messi azakomeza kwandika amateka? Ese uwo bita Yamal azageza umukino wayo cyase azatwara iki gikombe? Byibura kunda ko atwara iki gikombe nubwo yakwemo Ubufaransa. Ese koko ingoma ya Mbappe irarangiye cyangwa azagaruka akomeje, cyase mu yundi mukino mu kindi gikombe cy'isi azaza ameze neza, cyangwa se azihorera muri El Clasico, ubwo nubwo bitewe nuko yahuye n'abakinnyi ba Barcelona kurenza uko yahura n'abandi bakinnyi benshi kuko bakunda guhura muri Real Madrid. Ese ubundi uwo bita Lionel Messi uko iki gikombe cy'isi cya kabiri nawe azagitwara? Ese reka tubirebe tubitega amazi. Ibisubizo byose rero niwibagirwe kubishyira muri comment, kuko umupira w'amaguru ugira ibyawo. Intwari z'uyu munsi zo zishobora guhindura amateka y'ejo, mu gihe umupira w'amaguru ukomeza ibyayo kandi ukomeza ugenda nkuko tubibona. Naho abanyantege b'ejo bo bashobora guhinduka abami b'isi. Ibi bivuga iki rero? Mu gihe aba tubona ko bameze nabi muri iki gihe cyase batameze neza muri iki gihe cyase mu gihe cyatambutse, bashobora kuzamera neza mu gihe kizaza. Mu gihe uwo bita Lamine Yamal n'uwo bita Kylian Mbappe aribo dutezeho ko bazahindura umupira w'amaguru, mu gihe uwo bita Ronaldo n'uwo bita Lionel Messi bazaba bari muri retirement. Rero iyo niyo mpamvu igikombe cy'isi cyo kikomeza kuryoha kandi kikaba irushanwa rikomeye kurenza ayandi marushanwa. Kandi niwagirwa gukora subscribe kandi igitekerezo cyawe ugisige hariya muri comment kugira ngo utazajya ucikwa n'ibindi bigano, kandi utubwire nicyo wongeramo cyase n'ikindi tukugezaho. Imana ikomeze kubana nawe.